87.6 Ghetto FM. Ntioboria ntuba mara enembie kubweketha Kuo kona tote mama ga itoruta itandani otugo to mami mwekuru tagwe waikairo wa ana nabo ana ne kabalala gakolera goko ne nduraku mwade una twire oria kwenda kuga nduraku ni itothoketie guko Saturday okire jambo kiria gitandani ogukira kanda umire akuwe mbumante ngua na ba mami na baba bemboje ningi bogochugira na ndawa tuwelete na jionde tokelo mameuli ko togekikia nduraku na itekodi kure bingi kure kanane anto ake siokagira ng'ombe ikombera ng'ombe mwaka ng'ombe karugaruge kauma rwagani gokoirego na icio jionde igakwa gatuigwa nawe mukurungaine kuma chukane ate aringa mikenke muthalo kambi gucagani onkethura muno ni antu magwetu kana antu mathara kanini kaunti yonthe nimbio bakuthuragia nayo lila nkona turutiretwo wira lakini tuyu ukethagira ni tukurunegena thaira welo kurutwa agavana muthomi njuki uga no kumenya jaraja gwita na mbere tika ntiguga bo guthi na mbere na tika ntikuona indiga nkirite nontu nani tendaga nthakania tubici muthomi wa njuki etagwa muntu wa Ibiuku na kwoguo muthomi wa njuki tikabici tweja eje cio muntu wa Ibiuku rira nkuruta wira wakwa especially wa mwingi ntenda gutangwa no bici na ntikwenda guangurukia bo umenye tu gwita tweje no tumire kigirine 2022 yakinya indiria ya kumira kigirini magachokia kithiti mara makwina nacio thaini but for now to focus na wiro wetu nonto that is the most important thing aditingo gebenu ba county board berate ninkienda kwira ntumetu anami mutikagwatene murimo focus on the wananchi and delivery of service kiraito twire onto kinyagwende umenye na aru atote kwaria siasa ngoja niongee siasa moja tu Raila mbitekeria kiraito aria siasa aya mearia governor baba alisema napeleka watu Canaan lakini alipofika mto Jordan akakuta mamba huko sasa mimi natumwa na ndugu yake President Uhuru Kenyatta nimwambie hivi mwire Kenyatta tuigeruo yale mamba ambayo alikuwa kwa maji yako hapa Mount Kenya na Uhuru ameondoa hiyo mamba anande governor sasa baba shika watu wote wa Kenya si sote tufike Canaan asanteni sana kethera ne Uhuru achorete au nembie gatoma tode Mount Kenya tumuthikiria kwa Swahili unasema asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Mkuu wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta na ametuonyesha njia nuchiuritie kethura no turege njire u agutwonia eragwa mwathokirira nuri kiawe I'm not as foolish as I look aya lentore Raila kire anto Mount Kenya baguchioria mono kiawe ni kama wewe ukishindwa kura utakubali matokeo hiyo ndio kitu wanaulisia ile mingi gituma kiwa anto baringa ibakorego uga wambo baridie ndio an opportunity want to attend amutanitisha na kuuliza na kusema mambo ya ukweli Uhuru natumanire na ndeo nateka niwe bakaritie kama kwenda toroka ya muntu ni mtu tenda muntu akwaria uma kabo maruke akari ewa beta mabi maruke na yewe atombo mbiria kabo karakana no jinga boka ya nachia gaturekane na jau munya tuchokia kwariria mantu ja maendeleo huku Meru barabara kunazo zimekuwa manyingi sana na tunajua wale wamepatiwa hizo barabara watengeneze ni hawa wanatuongeleza hapa nukwenda twira na uma lazima tuambiane ukweli aya lentore mbera ni barabara ireko kambuni yaku ya atiko ni Meru ankwire lami kuma kangeta mwankalare ya kikampuni tawatikon ni ireko ingi wako i contractor baku ukoma maua weta athiru weta kiraone utete national park urira munya atari umuchokeria kanya munya eshimu batu tukumbotetheria thirikari kwa na service tutire ina tutina budget
Aya, Munyanandira Linturi uria kwendaga kumwira. Wewe umesaguliwa na wananchi bunge, unapora pesa, wananchi wanakaa bila barabara. Nata murume wa umira seneta na ni mtu wa Nyambene kwenu. Lazima tuangazie uporaji. Linturi muchokerio rigwe. Wewe wasiri wa thirikari no bwiri kumenya muntu akaiya beta kuripota kwa polisi kana kwa EACC. Nata ungi ukwenda kumwira. Munya utie biashara urita no korobra biashara irita wote menya. Aba muratomba kachemiro onde burakiana. Otiga Munyambe akwire giatuma ugo. Kethero randika muntu kinya kioskine kiagure arenti no ri aritingwe wona thinira era cia. Kinya kethero ate kurita biashara ugate na muchara jwa waziri. Aketha tutoche ki muchara yawe na umengwine akarani biashara mebra kiumi. Mwidede untu bwa muthia tutekarare aja. Concentrate kuinganangie no ndicho yuri Kenya. Sasa mimi nataka kuenda kushughulikia nzige. Kule ubo andikania ile konthaka ile chana ara Rift Valley kure na ngige. Aya, batu ngigi keja gwetu twiraga Munya bubulenda kwira Your Excellency William. Nandi ni unto William Ruto ate aja tiga muringire thimu bwaria nawe. Kiderie nini kenda mpomba kuigwa ya jukua. Halo? 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 Betagwa Muthaura Njogu kuma Geto FM. Mimi naitwa William Ruto. Tuli na antu bakwenu aja bakiugaga ngigi iri Rift Valley. So Gankwendaga waria nabo tu bakwira uria bakwenda. Aya, kathimo waria nawe. Halo William. Halo? Nilikuwa nasema hapa nini hii junction ya Kericho hii ya Awasi kuna locust. Pole sana, niliambiwa juzi kuhusu hiyo hapo kwenu. Imekuwa dangerous. Mwirange ni uria bukwenda. Hii locust mulisema inakufa ikiwa na miaka ngapi? Sijui. Ebu uliza Peter Munya. Ni sawa. Munya. Hizi ni nzige wazee. Zimezeeka karibu sikufe. Na kisasa mayai ni kufa tu inangoja. Thakari utiga bukendaga kwira Ruto uire kwenu ni vijana. Ni vijana na cheti kabisa William. Mimi sioni kama itaweza kufa hii. Ni kama hii locust iende kuseeka, ni kama hata itakupigia kura 22. Acha hiyo. Geto FM.